November thatira chuan tunlai ke pop band lar BTS chu katara anzai don ti chian anita ma se jungkook chauh he hmuna zai tura thlan hi anita ni October ni som pasai atang khan BTS group chuan sarkarin dan asiam mi papa ngai natna nei an ni lo chuan sipai service an thok vek tur ani ti chu zom ve tumin an in ruam han ti hriat anita ni hei hi an music record band label ina apuan chua dan ani October thatop lama an group member zinga upaber jin chuan sipai service chu zom atum ti apuang chumi wang chuan jin suga j-hope rm jimin le v te chu world cup ceremony an tel theilo ani sipai a tang tura in buat sai pa in jina ti lo midang zong chu solo la siam turin an in buat sai bok ani engwangin nge BTS hi sipai service atanga an altir mailo BTS hian kum khat chung lekin $2 billion chuang Korea ram tan hian an laluta khovel ram hrang hrang atanga an fence ten sipai atanga altir tura tirna le norna satak po andong na sa hle ani hetia norna satak kara po Korea sarkar chuan an ring ti chaluin BTS member te hi sipai service atangin altir an tum lo hlea Korea sarkar hian an ram chung sarkar chu lei nei lo ani ti entir an tumpo ani bok ti la kan soi sual tam om lo ve kumsang ni pani khan Korea pop star Steve U chuan sipai atan du lo awangin Korea citizen chu kalsanin US khwale tuini na nei in USA a kalsana he superstar 90s chovela zai thiam lar Steve hi January ni sompriat sang ni pani khan asipai zom tura akal ma thladeu mai hian Korea khwale tuini na kalsanin US khwale tuini na chu azom tu apuang ta ni iwa career po chu hemi nuwa apuan awang hian athle chathe hala atachia pei po nilawin Korea mi puite chuan a huatin an huwa ani ber heti la hian South Korea le North Korea te chu indo bur om to lo ma se inrem na anla nei lo wangin indo ang anla ni renga chu wang chu mi pui po hetia an milarin anram aphat san hi anlana hlom hle ani hetia mi pui anlung oilo wang hian South Korea military ho tu te chuan iu chu anrama lu an khapta ani anu kar nia chuan iu chuan South Korea a lu le atuma ma se he alu tumna hi South Korea border agency te chuan an lo nol saka iu chuan military service akal du lo awang ani lo ti in na sa takin phama se an pom thei chuang lo ani chumi nu kumsang ni pathuma chuan voi khat abial nu pa thi na a South Korea a voi khat alu le chu an phal sak ti lo chu South Korea a alu hi an phal sak le tamia lo ani ti chuan December thla alo ni chuan iu chuan amaram nge alu le phal sak turin YouTube kal tlangin angen le boka politics wanga misual ami kani tual kathat ami mi pong sual po kani heklo mi pui mel ma emni kani Korea ram mel ti hem tu anga enga nge min ngai tlat ni ti in anrama lu le chu anil na sa hle ani October sang ni som panga chuan iu chuan South Korea consulate Los Angeles a om chu hetia visa Korea rama lu le adilna anol chu dan kal ani ti in case a file le a ma se a lo ting ta chuang lo ani an chief military administration chuan heti hian kumsang ni somni pakhat khan iu a hi an lu phal sak lo ani na chan asoya kanram atana thok tam takte lom lova siam ai chuan South Korea alu lo hi athazo ke ti in South Korea rama alu hi alo khap sak ani heti khopa dan khau an nei awang hian BTS hi eng angpon larma sela an sarkar cho mi pui ngai dan tur aza ema BTS po lo ni ma se sipai service hi an tinge tur ni an ti bur mai ani heng awang hian BTS tu ramtana mi tangkai tak poni se sipai service hi an hlen ngei angai ani an ti tlat mai ani kan ram sarkar chuni se kan MLA ten an humle ne viau in arin om tlat ani BTS hi sipaya kalse nge inti kalvelo se inti comment lama in lo saidon nia
ka video te milo en saka video tha tak tak ron ti chuat le zel kan tum dona thungai nom tak tak ngai thak idu ani chuan ilo subscribe ve ngei don nia